Et pesaki pasi mawa pe désolation na mokolo ya samedi 15 août 2020 kunande na Mbanza-Ngungu précisément na quartier Loma. Et population bazwaki sango ya pasi pe mawa surtout désolation na mitema koyokete mwana ya bango oyo balingaka mingi azalaki député provincial ya circonscription ya Mbanza-Ngungu na kombo ya Albert Ntimba Ntukami babomaki ye brutalement na kati ya ndako na ye liboso ya mwasi pe bana na ye oyo ezali likambu ya somo pe mawa pourquoi pas pasi penza na yango famille na ye comme bazalaki na bolingo ya mwana na bango oyo alekaki kotika bango brutalement bazwaki likanisi ya kosalela ye mozole po ete molimo na ye epema bisika ya mbindo te. Jires Mapuya azangaki maloba te na occasion oyo. Mfumu Ntimba wafwa depuis le 15 août dina twa mwene vo le 15 août kailenza kutulutila bunako saba la kikuiza twamona twakutakana beto bana ye bampangi zankaka yezi mfumu mpezo ba zibudi moko bobeta mona ke no ntukasi bakutusadisa bawo vonkatu fititunyi mfumu yoyo kadi mfumu nene kaka momo ka vengi ku province bobo bazeye bobo banzeye ntimani pila kakele banzeye no tufititunga mozole kalenza kala kaka kumbazi kadi mfumu nene ke. D'abord, c'est un motif de joie, vraiment. Mon sens et reconnaissance honorable, Mfumuza province, surtout le territoire de Mbanza-Ngungu, le secteur à Boko. Nsangu ya kubaveni mono kenwa ntuka mfumu beto muyanzi katuna kisalu. Kisalu tutayanzi kamba kutungira mpange nunzi. Beto bana yimpangi zankatwa sanga ni mpazi kutatunga nzu. Bawo bebatele nkatu beto mpesi twavana nsangu kwa bampangi. Beto mpentangu siafwana spatula ko beto tutasa reconnaitre mémoire yeba uba mfumu tutumenu kubatonda kana diakulu masema mankento masema mambuta masema leke bayangala mpangi za kulu vraiment diveni kiese mutimo mona vantuka kintwadi tun vraiment tutondele zeke ka basila vana ko pela baveni promesse kwa nkango ke mbazi kinadia sibeza vutu kimpasibiza tala botu sila avance mubisalu sitokubayamba moko mazibuka tokoyeba lisusu ete honorable Ntimba akundamaki na mboka na ye kuna babengi yango Kimiala oyo ezwamisami na 23 km na Mbanza-Ngungu. Nde na yango bandeko na ye député provincial ya circonscription ya Mbanza-Ngungu batikalaki nsima te bakendaki elongo na famille kotala bisika kani oyo ndeko na bango akundamaki pe molimo na ye ezali kopema. Na kati ya ba député provinciaux oyo tomonaki kuna député oyo babengi na kombo ya Alphonse Mangiau, Gaston Diomi Ndongala pe honorable Zwani Kibeni Bungalo. Batondisamaki na mawa pe pasi na mitema na bango komona lolenge kani ndeko na bango asila kopema lolenge oyo elongo banite. Toyebete mokolo ya samedi 15 août 2020 epesaki pasi mawa na bana nyonso ya Mbanza-Ngungu na ba famille ya Mbanza-Ngungu na bandeko ya Mbanza-Ngungu. Azalaki penza désolé na koyoka sango ya défunt honorable député provincial Albert Ntimba kotika mokili ya tata Nzambe.